Twongeye kubasuhuza inshuti za Isezerano TV. Muri kumwe na Bishop Ineza Mugisha Steven muri aya makuru tugiye kubagezaho muri kano kanya. Ni amakuru yihutirwa, ni amakuru amaze gutangazwa na leta ya Kongo, aho Minisitiri w'Umugabo w'icyo gihugu amaze gutangaza kuko hazanywe intwaro karundura, harimo ubwato bw'intambara ndetse ni drone zigendera ku butumburuke buhagije bwo hejuru cyane, aho izo ntwaro zidashobora guhanurwa n'indege, ahubwo ubwato nabwo bufite ubushobozi bwo kuba bwarahagarara muri Tanganyika bukarasa mu mujyi wa Bukavu bwibereye muri Tanganyika. Ndetse biravugwa yuko ubwo bwato buje kurinda umujyi wa Uvira, badashaka gutakaza na gatoya uwo mujyi wirunzemo ingabo z'Abarundi, South Africa ndetse n'izindi ngabo zirimo Mai Mai ya Kutumba barimo na Wazalendo, ihuriro ry'abaturage barwanira ubusugire bw'igihugu cyabo cya Kongo. Andi makuru tubazaniye amakuru avuga kuko ingabo z'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi nazo zimaze kwambarira urugamba, zigomba kuza kurwanira mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zize kwirukana umwanzi wateye igihugu cya Kongo, bavuga kuko ari ingabo z'u Rwanda RDF inkotanyi zibabereye mu gihugu, ndetse u Rwanda rwinjiye muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko bukavogera ubusugire bw'igihugu cya Kongo. Aho ibyo bintu bidasiba guhakanwa na leta y'u Rwanda ivuga ko nta ngabo ifite muri Kongo, ndetse na M23 ikabihakana ivuga kuko nta n'igikwasi ingabo z'u Rwanda zihereza umutwe wa M23. Andi makuru turabagezaho ni amakuru avuga ukuntu ingabo za Kongo ndetse na Wazalendo bamaze kwibasira umutwe wa Twirwaneho w'Abanyamulenge warindaga abaturage b'Umurenge, aho uwo mutwe wamaze gutangaza ko ugiye gukorana na M23 ku mugaragaro. Uwo mutwe akaba waribasiwe bikomeye abayobozi bawo, aho bari kwicwa umusubirizo. Inshuti bakunzi b'Isezerano TV, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ayo ni amakuru tugiye kubagezaho muri kano kanya. Ntiwibagirwe gukora subscribe, wibagirwe gukora like ndetse share, ntiwibagirwe gukora comment muri aya makuru. Turagarutse rero amakuru duhereyeho, aho umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ndetse na minisitiri w'ingabo bamaze kwemeza kuko bazanye ubwato karundura bwaje kwifashishwa mu kurwanya umwanzi wabo ariwe M23, ndetse ubwo bwato bukaba buje kurinda umujyi wa Uvira, buri mu nyanja ya Tanganyika, mu kiyaga cya Tanganyika cyangwa mu nyanja ya Tanganyika, aho buje kurinda umujyi wa Uvira. Kandi ubwo bwato bukaba ari ubwato bukomeye cyane ngo bushobora kurasa bubereye muri Tanganyika, ariko bukarasa mu mujyi wa Bukavu, ndetse bukaba bwagera n'i Goma, bukaba bwarasa no mu mujyi wa Goma ku birindiro bya M23. Rero bamaze gutangaza kuko ubwo bwato bwamaze kugera muri Kongo ndetse n'izindi ntwaro zikomeye, aho bigaragara kuko abayobozi ba Kongo bamaze kwitunganya, bamaze ndetse no kwitunganya kuba babohora igihugu cyabo cya Kongo, aho bakomeje kuzana intwaro zikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Andi makuru tubafitiye nuko igihugu cya Kongo cyamaze kuzana drone z'akasamutwe. Izo drone nazo zikaba zizafatanya n'ubu bwato mu kurwanya umwanzi w'igihugu cya Kongo, ari bavuga M23, bakavuga kuko ari igihugu cy'u Rwanda cyabateye, baje ngo kurimbura umutwe wa RDF wateye uburasirazuba bwa Kongo. Andi makuru tubafitiye nuko biri kuvuga kuko ingabo z'umuryango w'ibihugu by'i Burayi zigomba kuba zigiye kuza mu burasirazuba bwa Kongo, aho uyu munsi mu gitondo abakongomani barenga ibihumbi bari biraye mu mihanda mu Bubiligi imbere y'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, aho bari bafite uburakari bwinshi, bari kuvuga kuko nta bintu byo kuvuga amagambo bidahagije, ahubwo bari kuvuga bati nimwohereze ingabo z'ubumwe z'i Burayi zigende zijye kuturasira uriya mwanzi wateye Kongo,
igihugu cy'u Rwanda cyateye Kongo. Bariya abantu badukuriye mu gihugu harimwo umubyeyi w'imyaka 76 yavugaga ko ati yego twarahunze kandi twahunze igihugu cya Kongo duhunze ubutegetsi bubi, ariko ntabwo twishimiye kuko abanyamahanga baza kwigarurira igihugu cyacu bakagicagagura, kandi abo nta bandi ni u Rwanda, aho u Rwanda rudasiba guhakana kuko nta ngabo rufite muri Kongo, ndetse bakavuga kuko nta na M23 ikavuga kuko itagifashwa n'u Rwanda, aho bavuga ko intwaro bakoresha bazihabwa n'igisirikare cya Kongo, aho M23 ivuga kuko nta n'igikwasi baherezwa n'igihugu cy'u Rwanda. Andi makuru tubagezaho ni uko aka kanya hari kuvuga kuko hari abantu barenga 100 bamaze gushimutwa n'umutwe wa M23 mu bitaro bya Goma, aho bagiye babashimuta bakura ku bitanda bakaburirwa irengero. Umuryango w'abibumbye ukaba uri gutabaza uri kuva kuko M23 iri gukora ibyaha by'intambara, bari kuva kuko M23 iri gukora ibyaha by'intambara, aho M23 nayo yavuze kuko itigeze ishimuta abantu ahubwo ari screening yabaye. Iyo rero murumva kuko bagiye bascreening abantu bagataha wenda, ariko UN yo ikavuga kuko abo bantu bagiye bari kujyanwa ku rugamba kandi bakirwaye bakirembye. Umutwe wa M23 rero ukomeje kubesheje amakuru uvuga kuko wo utigeze ushimuta abantu, aho UN iri kuvuga kuko abo bantu bari gushimutwa harimo abagore ndetse n'abasore n'abagabo bari kugenda bakaburirwa irengero, ndetse abagore bamwe bagafatwa ku ngufu n'abo barwanyi ba M23. Amakuru yacu tuyakomereze nanone Uvira, aho biri kuvuga kuko ingabo z'abarundi zifatanyije n'ihuriro ry'abasirikare ba Kongo rya FARDC Wazalendo ndetse na Mai Mai ya Kutumba bafashe abatasi bagera kuri 69 bagahita babica bose. Amakuru mfite yizewe nahawe n'umuntu uri Bukavu nuko yambwiye kuko hapfuye abantu azibishwe ari abantu 40 na bangahe gutyo, akaba aribo bishwe bo mu batasi ba M23, ariko abo bagiye bafata bose bakaba bamaze kuba abantu 69. Birakomeye rero, murumva kuko intambara irarimbanyije. Aho rero ingabo z'abarundi zirinze umujyi wa Uvira, aho badashaka gutakaza uwo mujyi kubera kuko uwo mujyi uri mu marembo y'umujyi wa Bujumbura, aho uri hano rubibi n'igihugu cy'u Burundi. Uva ku mujyi kuri frontiere winjira mu Gatumba, akaba ari ibirometero bikeya kugira ngo ugere kuri Shanike mu mujyi wa Bujumbura. Ubwo ingabo z'abarundi zikaba zaravuze ziti uko byagenda kose tugomba guhangana, ntabwo M23 yadufatana uyu mujyi. Bikaba bivugwa neza kuko uyu mujyi biteguye gukora ibishoboka byose, biteguye gutamba ibitambo byose, ariko uyu mujyi ntujye mu maboko y'ingabo za M23. Kandi uyu mujyi witeguye kurindwa n'indege zirunze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ndetse n'amadoroni arunze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Bikaba bivuga kuko igihe ingabo za M23 zaramuka zinjiye muri uyu mujyi, indege zahaguruka zikarasa muri uyu mujyi wa Bukavu, aho zigomba muri uyu mujyi wa Uvira, aho zitashaka kuko umujyi ugwa mu maboko ya M23. Bikaba bigaragara kuko uyu mujyi urinzwe cyane, ufite urukuta rukomeye rwo kwinjiramo. Andi makuru dufite ni uko uyu munsi ejo hapfuye umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho aguye ku biraro 2 warushinzwe amaoperasiyo. Hakaba ku ejo nanone harapfuye abasirikare ba M23 bagera kuri 3 b'abakoloneli, nabwo bikaba byarigambwe n'umutwe wa ngabo za FARDC na Wazalendo, bavuga kuko bishe abakoloneli 3 bo mu ngabo za Twirwaneho. Ariko uyu munsi byo ngo bikaba byari bikomeye, aho
ingabo za FARDC wazalendo binjiye mu micungararo y'uwo mujyi yo mu gace ka Minembwe, aho babashije gusenya bimwe mu birindiro bya Twirwaneho, ndetse habasha no gupfa abarwanyi benshi ba Twirwaneho, ariko bavuga kuko abaturage bavuze kuko hapfuyemo n'abaturage b'inzirakarengane batari abasirikare, nabo bakaba baguye muri iyo ntambara. Rero bakaba bavuze kuko igihe bari kuraswa ingabo za M23 zitigeze ziza gutabara M23 Twirwaneho yo mu Minembwe. Inshuti bavandimwe, amakuru twari tubafitiye n'ayo ngayo, nitubona ayandi turagaruka tuyababwira. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. Mwari kumwe na Bishop Mugisha Steven. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Ntibibagirwe gukora share, subscribe.